Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka Taïew Lehkmen joki kena pulih ke Bosco English School Umden. Kabalane hadu si Taïew kenti. Kala poi no syaka pakut da ka jingi sim bentalang Jong ki kena ha ka jingi ko per. Ya kini ka Taïew Lehkmen la Pynhap Pyrda do MLA Jong ka nongpo constituency uba Meral Bonds im ubla long kum kongsan ringkat ka jing don lang jong ka kong Merian Maring kabla long kom ka sumbut kongsan. U parish priest jong Umden parish u Father Glorious Emily ka headmistress ka sister Nirmalan ki noy lam shnong ki kmi pa bat ki kena pulie jong ni school hakni ki sipun kot ikni Taïew Lehkmen ki kena school ki layo lat ban pen i la ki sap ki phong ha ka jing kop shat ka jing kop wai ba ka jing kop pen i riam bat ki wi de ki jing kop bala pelong na school ikmi pa ki beran ni dan kalau masuk kemarin dan di bongsu bahkan. Jadi kajian dari kamu tu yang kamu bring ini apa ini konflik dari lain. Mungkin kajian kama inilah ban aimut, inilah ban aimusin, inilah ban pensapian. Ya jangan start for program ini play kita ini semua Jong dinamikan. But kalau yang radian orang itu dia gradation, gradation. Atau mobile ini kita gradation. Di mobile towers kita gradation. Di komputer kita gradation. Atau kita gradation. Atau board kita infuse. Board kita Pynhap pada. Bagi limut kita lihat kawan mengkat, hakawa yang dihinan diinsta, bagi kaya tak bor atau burung, yang dilihat diberi ikut isi bilundi bilundi, kalau tip hak terkong, radian bi. Kembali dan revision maksud kembali, kalau penting kesiap keberanian kena revision bersama. Ikuat bagi semua dihinan diinsta. Insam lembah lagi dimut di Pynhap Jong kita school di demi lembah kita kaya di demi di semua Pynhap jangan diiksa penting room lagi jamin di demi bagi long di menang di besar di bersyukur di berjudul di play kantor berurang kumbat mi pa bulan ini di kai pun di nomi kai bulan ini di kai pun di demi naga kuasa semua katakan dia cium kerugi kita pun kalau kita dekor hadu katakan. Maksud punya akan kita apel kalau itu adalah dekor, but kita bu ia kaya kita ini kita siap. Kalau ini semua ada Bosco harga ini pembatas slab dari di naskul kita dapat South Park. Kalau ini masuk kena lagi di program ini hari ini insya di Hawaii baru kita berlain sih betul. Ngapai kita dikiri pam ne macam tu berjauh mat. Bagi lagi dah ikut skill ini, menang di chat, menang di Hawaii. Ini sih berjauh mat. Ngap berjauh ani mak besar ini pun. Skill belum skill. Bagi ikut skill kita diberi di demi di perform pada stage. And from the fourth degree, we have thanks for your hard work. We have provided the students 22. Someone or something that is vibrant, is full of life, energy, and enthusiasm. Yes, this previous week, the children of Bosco were with the full of life and enthusiasm. They were expressing their talents through different activities to live a radiant life with bright and full of personality. Yes, our children were very anxious and very enthusiastic
congratulations to each and everyone for these precious days and you took part. Dear teachers of Don Bosco School, your effort was excellent. I appreciate it. Your effort, you are very studious, you are very perfect to do all the activities of these previous days. Our teachers are the